Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ariko ko hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze kuba mpera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akubwira ko kugeza amagingo aya ngaya intare za Sarambwe M23 zongeye gucana umuriro ukomeye cyane muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu misozi ikomeye cyane ya hano i Walikale, kuko ino teritwari ya Walikale ni imwe muri teritwari nini zigize iyi ntara ya Kivu ya ruguru, ziganjemo imisozi minini cyane, uduce dutuwe n'abaturage ni dukeya kurusha imisozi. Rero hano Walikale biravugwa ko M23 iri guhangana bikomeye cyane n'umuzalendo ndetse na FARDC. Kugeza amagingo ya FARDC yanigambye kwirukana M23 ku gasozi ka Nkobe gaherereye muri no teritwari ya Walikale. Ese aka gasozi ni akahe? Ese gahagaze hehe muri iyihe groupement? Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse nkubwire n'urugamba ruremereye cyane ruri kubera hano Walikale. Kugeza amagingo ya ngaya M23 nyuma yuko ifashe umujyi wa Pinga ikanawugota mu buryo bukomeye cyane, hari amakuru avuga yuko intare za Sarambwe zishobora no kwerekeza muri Kalembe ndetse no muri zone Walikale. Ndaje nkubwire ibyino Walikale, ndanakubwira ko kugeza magingo ya ngaya abadepite bose bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaganye bikomeye cyane abantu bakomeje gusebya abazalendo, kuko ngo bafasha bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Abazalendo rero nabo basabiwe ko bakongererwa umushahara mu buryo bukomeye cyane, kugira ngo bajye babasha kurwana bafite imbaraga ndetse ngo nta n'ubwoba bafite. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndanakubwira rero ibyo Colonel Nanga ni coordinateur wa AFCM 23 akomeje kugenda atangaza, aho yibereye hano mu mujyi wa Goma. Tshisekedi agahinda umushyitsi yibereye hari Kinshasa nawe. Ndaza no kukubwira amakuru ari kuvuga kuri Joseph Kabila Kabange, uyu munyapolitike n'ubundi ukomeje kujegeza bikomeye cyane abi Kinshasa. Ndaza kukubwira rero nandi makuru akomeye cyane ari guturuka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza amagingo yangaye hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu, ahongeye kugaragara urugamba rwongeye kwambikana. Nk'abantu mu gitondo nababwiraga ko M23 yamaze gukora ama operation akomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Hari amakuru avuga ko FARDC yongeye kuhagaba igitero gikaze muri uyu mugoroba. Ibi byanashyize mu kaga abaturage benshi batuye muri ibi bice, ndetse amakuru aravuga ko nyuma y'uko M23 ifashe Katana, aka gace ka Katana gaherereye mu birometero bigera kuri 13 byonyine uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu, hakaba mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Magingo y'anga rero hakomeje kumvikana ibitero bikaze. Amakuru aravuga ko rero abazalendo ngo bashaka kwisubiza Kavumu ndetse na Bukavu. Ese ibi babishobora? Ibi byose ndaje mbikubwire, nkubwire n'urugamba ruri kubera muri bino bice 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka munyemerere impere muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yigambye kwirukana M23 ku gasozi ka Nkobe. Aka gasozi ka Nkobe biravugwa ko ari agasozi k'ingenzi gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, kaje kwigarurirwa na FARDC n'abazalendo kuwa gatanu tariki ya 6 Kamena 2025, ngo ni nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'umutwe wa M23. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko FARDC n'abazalendo bari kukagenzura, ndetse bari kugenzura n'imisozi yose ireba mu midugudu ya Kalinga ndetse na Kisone. Aho hose ni muri Walikale, nayo iyi misozi yose ikaba iri kugenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nk'uko amakuru akomeza bivuga. Kugeza ubu ngo amakuru atugeraho aravuga ko inyeshyamba za AFCM 23 zasubijwe inyuma zerekeza Ikobo, aho kuva ku wa gatanu zakajije ibitero mu birindiro by'abazalendo ndetse n'aba FDLR, ariko bikarangira aba FDLR ndetse n'abazalendo barushije imbaraga uyu mutwe wa M23, ndetse ahitwa Rusamambu niho M23 bivugwa ko yahungiye nyuma yuko yirukanywe muri kano gace ka Nkobe. Magingo y'angaya amakuru aravuga ko abazalendo bakomeje kugaba ibitero bishoboka byose ku birindiro bya M23 kugira ngo babirukane mu bice byose byegereye
ipinga. Amakuru aturuka mu buyobozi muri societe civile muri hano Walikale, umwe mu baturage bakomeye cyane yatubwiye ko kugeza amagingo yangaya inyeshyamba za M23 zikomeje kugerageza kugota umujyi wa Pinga, aho kugeza amagingo yangaya bahanganye bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ni nako M23 ngishaka gutera imbere yekeza mu bindi bice ikaba yakisubiza n'aka gace ka Nkobe. Magingo yangaya rero imirwano mishya ibaye mu gihe umubare w'abantu bari kuyigwamo ukomeje kuba mwinshi, ndetse biranavugwa ko iyi mirwano yatumye ababarirwa muri magana biruka cyangwa bahunga ibyabo, mu gihe rero abandi benshi ngo bakomeretse n'ibisasu byaturikiraga muri aka gace ka Nkobe. Agasozi ka Nkobe ni agasozi kamwe muri groupement ya Kisimba, gafite igisobanuro gikomeye cyane kuri zone Walikale, kakagira n'igisobanuro gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Pinga gitoya. Magingo yangaya rero amakuru aravuga ko abazalendo ngo kuba bakisubije kano gace ka Nkobe ngo biri bushyire mu mazi abira igisirikare cya M23 izintare za Sarambwe. Magingo yangaya rero M23 nayo ikaba ivuga ko imidugudu ya Kalinga ndetse na Kisone ngo iyi misozi yose magingo yangaya barayishaka kuyisubiza kugira ngo babone aka gace ka Ikobe. Murumva ukuntu rero nako ka Nkobe, murumva ukuntu rero ino Nkobe ikomeye cyane. Kugira ngo uyifate byibuze nuko bamaze gufata ubu buce bukomeye cyane bwa Rusamambu ndetse n'utundi duce dukomeye cyane. Kugira ngo wizere ko ino Nkobe bamaze kuyifata ni ikintu gikomeye cyane mwabantu mwe. Ni agasozi kari strategique, ni agasozi navuga kari mu rugabaniro rw'ibi bice byose muri no groupement ya Kisimba hano muri zone Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka munyemerere mbere ko nerekeza nanone ku mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, reka mubwire ko abadepite bose bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaganya bakomeje gusebya abazalendo. Abadepite bo ku rwego rw'igihugu rw'intara bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo baramagana icyo bita ubukangurambaga bwo gusebanya bugamije gutesha agaciro abazalendo n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikira FARDC mu guhangana n'umutwe wa 23. Bari gutunga urutoki cyane cyane raporo ya Institute Ebuteli bashinja guteza inkeke aba barwanyi b'abazalendo, bo babona ko ngari abarinzi b'ubusugire bw'igihugu nk'uko aba badepite n'ubundi bakomeje kugenda babivuga. Ati ntabwo dushaka abadusebereza abazalendo. Aba bayobozi rero batowe mu bihe bishize na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabatoreye kugira ngo bashyigikire aba bazalendo ndetse babahereza ijambo babereka ko abazalendo ari abantu bakomeye cyane kugira ngo bakomeje kwifatanya na FARDC batazivumbura ku rugamba bahanganyemo n'umutwe wa 23. Andi makuru akavuga ko abazalendo ngaribo bakomeje kurwana cyane kurusha FARDC, kuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane muri FARDC bo barahunze urugamba magingo yangaya hari n'abataramenyekana iyo bahungiye. Rero aba badepite bagaragaje uruhare rukomeye cyane rw'izi nyeshyamba z'abazalendo ngo mu kurwanya M23, kandi ngo bazakomeza kubikora, ngo ntabwo bajya batinya urusaku rw'amasasu n'ibiturika, ngo bisobanuye ko intambara ngo bazakomeza kuyirwana kugeza ku iherezo rya nyuma. Abadepite rero batatangajwe amazina Tshisekedi yashyizeho kugira ngo bashyigikire izi nyeshyamba z'abazalendo, ngo bagiye gutanga ibikoresho bifatika kugira ngo bakomeze ubutumwa bwabo bwo guhangana n'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ni urugamba n'ubundi rukomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone ubwo navuye muri Kivu y'Amajyaruguru, reka mbabwire imirwano ikomeye cyane iri kubera mu bice bya za Katana, ndetse rwongeye kwambikana kuva mu gitondo rero cyo kuri iyi tariki ya 8 Kamena 2025 muri Kivu y'Amajyepfo rwongeye kwambikana hagati y'umutwe wa 23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDNB, FDLR ndetse n'abazalendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Katana kari kugenzurwa n'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku manywa y'uyu munsi tariki ya 8 Kamena 2025 nibwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC bongeye kugaba ibitero bikaze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu mu gace ka Katana
haherereye nyine hafi y'iki kibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu ni nacyo kizwi nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bukavu muri ino Kivu y'Amajyepfo. Ni igitera amakuru ava muri ibi bice avuga ko uruhande rwa leta rwahakubitiwe mu buryo buremereye cyane, kuko bahateye baturutse muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega n'ubundi hari muri teritwari ya Kabale. Iyi mirwano yahuzaga impande zombi, amakuru akomeza avuga ko ishobora kuba yamaze umwanya ungana n'amasaha agera kuri 2 n'igice, kuko yatangiye ku isaha yine agera ku isaha 5 n'igice. Ndetse amakuru aravuga ko ni imirwano yanongeye kumvikanamo urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, aho iyi mirwano yanasize abaturage benshi bahunze mu buryo butunguranye, kuko byari ibitero bisa nk'aho bitunguranye. Iyi mirwano kandi yongeye kumvikanamo urusaku rw'imbunda zikaze za M23. M23 imaze iminsi deploying intwaro zikaze muri ibi bice, cyane cyane hafi y'iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Amakuru avuga ko iyi mirwano yari ikomeye kandi yaguyemo abazalendo bagera kuri 11, ndaho uyu mubare kandi ushobora kuza kwiyongera, kuko amakuru aranavuga ko hari abo M23 yarasiye hafi ya parike y'igihugu ya Kauzi Biega. Urugamba rwatangiye kuri aya manwa rwarinze rugeza nyine ku isaha y'isa 5 n'igice, aho abazalendo bari bateye baturutse muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega bagatera iki kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'aka gace ka Katana muri rusange. Aya makuru akomeza avuga ko uruhande rwa leta rwakoze cyangwa rwagabye iki gitero, benshi ngo bahunze bahungira muri parike y'igihugu. Ndetse hari n'andi makuru avuga ko ingabo za leta ya Congo FARDC zo zabaye zumva urusaku rw'imbunda ziremereye cyane za M23 bagakizwa n'amaguru muri ibi bice. Rwari urugamba rutoroshye n'aka na gato. Ibi byanatumye kandi uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu yongera guteguza ibitero bikaze ngo agiye kugaba mu Banyamurenge mu rwego rwo guca intege uyu mutwe wa M23 ukomeje kubarusha imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Ndetse amakuru aranavuga ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikomeje gucika intege ku rugamba mu buryo bukomeye cyane, nk'uko amakuru ava muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo abivuga. Ingabo za leta ngo zigowe no kubona ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibindi. Nk'uko rero umwe mu barwanyi wo muri FARDC utifuje ko amazina ye atangazwa yavuze ko ngo bakomeje gutsindwa mu buryo buremereye cyane. Ati turi gutsindwa n'umutwe wa M23 duhanganye ku rugamba, ngo atari uko tudashoboye ahubwo ari uko turi kubura ibikoresho. Avuga ko umwanzi ukomeye cyane ari we yise M23 ukomeje kwagura ibirindiro byabo muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse yasobanuye ko ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Pinga ku munsi wo kuwa 4 w'iki cyumweru, ati nta kindi twari gukora, ati byagaragaye ko twarushijwe imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Ati ni imirwano yabaye n'ubundi bisa nkaho twacitse intege hano Pinga, ati no mu duce twegereye ino Pinga. Ni mu gihe rero abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kwagura ibirindiro byabo, kuko bakomeje no kwerekeza imbunda zikaze mu gace ka Kalembe, na gace gahana imbibi n'ino centre ya Pinga. Kuri ubu rero mbere yuko M23 ngifata aka gace ka Pinga, yari imaze iminsi iteguje abaturage baho ko ishaka kwigarurira ino centre ya Warikare ndetse n'iki kibuga gitoya cy'indege cya giherereye hano Ipinga. Mbere rero yifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu, nyuma yaho gato abarwanyi ba leta ya Congo FARDC bahisemo guhungira mu bice bitandukanye harimo na teritwari ya Warikare, kuko babonaga nta yandi mahitamo bafite. Ati uyu yakomeje atubwira ko kugeza ubu ngubu ibitero ngo bari kugaba byose M23 bari kubisubiza inyuma, ngo uhereye muri teritwari bagiye barwanamo mu minsi ishize: teritwari ya Fizi, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Walungu, teritwari ya Uvira, teritwari ya Karehe, aho hose ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko basubijwe inyuma muri Warikare, Masisi, Rubero, Rucuro, ndetse ngo bakomeje no kuhakubitirwa mu buryo bukomeye cyane. Hari n'andi makuru avuga ko M23 yatangije n'ibindi bitero bikomeye cyane muri teritwari ya Rubero bagamije gufata rero umujyi wa Butembo, ni umujyi mukuru w'ino teritwari ya Lubero. Reka nkomereze ku byo Kone Nanga ni coordinateur wa AFC M23 yongeye gutangaza byongeye gutitiza Perezida Tshisekedi. Yavuze ko M23 ari igiye gusimbura FARDC mu gihe kitarambiranye.
Corneille Nangaa yabitangaje ubwo yari mu kiganiro aherutse kugirana n'umushakashatsi Alain Destin. Uyu munyapolitiki wahoze ukuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasezeranyije abanyekongo ko AFC M23 iriho ngo kubwo kurwanirira abanyekongo bose. Ati kandi iyi AFC M23 nicyo gisirikare kizasimbura FARDC. Corneille Nangaa yavuze ko M23 kuri ubu ngubu ngize neza akababaro k'abanyekongo. Ati iki nicyo gisirikare cy'igihugu kizasimbura FARDC. Corneille Nangaa yanijeje abanyekongo bose ko ikibazo cy'umutekano cy'imbere mu gihugu ngo kibabangamiye ngo kizarangira, by'umwihariko ubwicanyi bukorerwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyane cyane biri kugenzurwa na AFC M23. Ati twiteguye kubashakira umuti w'iki gisubizo cy'umutekano muke. Ati tugafata ibice byinshi. Amakuru rero kugeza ubu ngubu aravuga ko nubwo M23 ikomeje kugenda ifata ibice byinshi hano muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ariko nayo ngire kugenda isubizwa inyuma mu bice bya Uvira, ndetse magingo aya ngaya biranavuga ko M23 n'ubundi yongeye gukaza ibitero bikaze nyuma yuko ku munsi w'ejo ngo yasubijwe inyuma mu bice bitandukanye. Gusa nta makuru yagiye atangazwa n'abapropagandisti batangaza amakuru ariko bari mu kwa Tshisekedi. Rero bavuga ko ngo M23 yaba yarasubijwe inyuma mu gace ka Rurambo. Aha Rurambo naho ni muri teritwari ya Uvira n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo ni ku ndodo ya Rurambo. Aha naho hakomeje kumvikana ubugizi bwa nabi ndetse n'ibitero bikaze bikomeje kugariza abaturage batuyeyo ndetse mu buryo budasobanutse. Reka n'ubundi nerekeze ku magambo yandi yatangajwe na Corneille Nangaa avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari uri kudobya inzira y'ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar. Ati ni nawe watumye njyewe mfata icyemezo cyo gukura intumwa zanjye hari i Doha muri Qatar. Uyu ni Corneille Nangaa. Muri Werurwe 2025 nibwo leta ya Qatar yatangiye guhuza AFC M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bigaragara ko impande zombi zananiwe kumvikana ku ngamba ziganisha ku masezerano y'amahoro agamije gukemura impamvu muzi z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mu ntangiriro za Mata 2025 nibwo AFC M23 yakuye abarwanyi bayo muri Walikale no mu bice bihana imbibi hatabaye imirwano, yerekana ko ifite ubushake bwo kuganira na leta ya Kongo ndetse no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Iri huriro rya AFC M23 ryasabye leta ya Kongo nayo gufungura abantu 700 barimo abakekwaho gukorana n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'abanyamuryango baryo. Iki cyemezo cyari icyemezo gikomeye cyane kuko Perezida Tshisekedi ntabwo yigeze abikurikiza. Ibi byanatumye M23 yongeye gutangaza ko Tshisekedi ari kugenda amaguru ntege mu biganiro. Mu kiganiro na Dr Alain Destin wabaye senateri mu Bubiligi yagiranye na Corneille Nangaa, coordinateur wa AFC M23, yizeje abanyekongo bose ko M23 ngizaba igisirikare cy'igihugu. Ati ntabwo tuzita ku byo kudobya ibiganiro kwa Tshisekedi. Ati twebwe tuzakomeza urugamba, tuzakomeza inzira y'amahoro. Ati kandi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kizakemuka burundu. Fayulu niba ari umukunzi w'abanyagihugu bose muri rusange, nk'umuntu bari bizeye bakamutora akaza kwibwa amajwi, ni bimwe mu byo ari gukeburaho Tshisekedi. Twakabaye tubona ingamba zifatwa na guverinoma ya Kinshasa. Kinshasa ko mbona yapapye ntuze kumbwira ikintu cyatumye Tshisekedi aharuga ari Fayulu muri Palais de la Nation. Ko mbona yakuza no kumuha umwanya ukomeye muri M23 iragira aho ikoze. Noneho M23 hari ibintu yakoze ubutegetsi bwa Kinshasa burarakara ndetse bugira umujinya ngira nakwita nk'umurandura nzuzi. Nta mujinya. Tubwira riti turi imbere ahangaha. Nta mujinya ahangaha harimo igisebo gikomeye cyane. Kuko harimo n'ishyari ahubwo rikomeye. Kuko nabonye yarakajwe no kuba abahagarariye urwego rw'akarere baganiriye na M23. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka. Ngo ni EJVM. EJVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism. Yego rero baganiriye n'abayobozi b'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo M23 tariki ya 2 Kamena nibwo umuyobozi wa AGMV witwa Lucky Choliwe. Yego yitwa Lucky Choliwe. Yego n'abandi rero bakorera muri uru rwego basuye abayobozi ba M23 mu rwego
rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru baganira ku mahoro ndetse n'umutekano. Muri ibi biganiro guverineri w'intara Bahati Musanga Erasto yijeje uyu muryango ko ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice biri kugenzurwa M23 uzakomeza kuba mwiza. Yego. Uyu muyobozi yasobanuye ko ibijyanye rero n'itsinda rya EGMV muri Kivu muri Kivu y'Amajyaruguru ngari kugenzura uko umutekano uhagaze nk'uko biri mu inshingano zabo muri rwego nyine. Ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi tariki ya 3 Kamena 2025 nibwo yandikiye umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ni ECGL yego. Ibarurwa rero ni ICGL kuko ni ibaruwa yamagana urutonde ngo rw'itsinda rya EGVM muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko iyi ambasade Bwana Nsanzimfura yaresobanuye ko AFC M23 yahungabanyije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru, bityo ko itsinda rya EGVM ryagiye gushyigikira iri huriro bihabanye n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'indi miryango iharanira amahoro. Yasabye umunyamabanga mukuru wa ICGLR kugaragaza uruhande ishyigikiye hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23 igenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero urabona ahangaha ubuyobozi bwa AFC M23 burimo Bahati Musanga Erasto yari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye bagiye bamwungirije. Uyu ni Colonel Johnny Imani Nzenze bari kumwe ushinzwe ubutasi, yari kumwe mu by'ukuri n'abahagarariye EGVM mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ibi rero ngo byahangayikishije cyane Kinshasa, bumvise impamvu batanze kuri bo ngo ntizinganururo. Ibi byose byagiye biba affecte cyangwa se bibagiraho ingaruka ubumantaroma bapfuye mu mutwe. Urumva ko biratangaje cyane, akikoze kose karashegesha uwo bahanganye, nuko byifashe bajyana nihangana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi twavuga ni M23 yagize icya itangiza irushanwa ry'igikombe cy'amahoro Igoma. M23 iyoboye Goma kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu mpera za Mutarama. Iyobora Goma ikaba igiye rero gutangiza irushanwa ry'amahoro cyangwa se tournoi de la paix rigira gute ritangira kuri iki cyumweru tariki 8 Kamena 2025 kuri stade Rwinte hano Igoma. Ni irushanwa rigamije kwimakaza ubumwe n'amahoro mu gihe abaturage ba Goma bakomeje gushimangira isura nshya y'umujyi wabo nyuma yo kubohorwa n'ingabo za AFC M23. Iri rushanwa rero rizamara iminsi 8 rikazahuza amakipe y'umupira w'amaguru akomeye yo mu karere ka Kivu agera ku 8. Imikino y'umunsi wa mbere iteganyijwe ku cyumweru tariki 8 Kamena aho saa 7 z'amanywa hagati ya Repubulika ya DC Virunga ndetse na AS Kivu United, ni mu gihe saa 9 z'amanywa AS Kabasha yiza gukina na DC Espoir. Hanyuma imikino irakomeza kuwa mbere tariki 9 Kamena saa 7 z'amanywa FC Mwangaza na FC Goma SP zirakina, ni mu gihe saa 9 z'amanywa AS Dauphin Noir ndetse na FC Gol bakina. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe kuwa gatatu no ku ya kane tariki 11 na 12 Kamena, mbere yo gukina umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu kuwa gatandatu tariki 14 Kamena uyu mwaka. Iri rushanwa rizasozwa ku cyumweru tariki 15 Kamena saa 9 z'amanywa hakinwa umukino wa nyuma. Urumva hakinwe umukino wa nyuma, izaba rero mu by'ukuri ihanzwe amaso na benshi bitewe n'amakipe azagera ku mukino wa nyuma. Birumvikana uretse kuba ari amarushanwa y'umupira w'amaguru bwa Nsanzimfura Jarimura, tournoi de la paix ni igikorwa kigamije kwimakaza indangagaciro z'ubwiyunge, ubufatanye ndetse n'ubumwe mu baturage ba Goma bahagurukiye kubaka amahoro arambye binyuze mu mikino
n'umuco. Imikino yose rero izabera kuri stade ya Unité, imwe mu bibuga bikomeye kandi bifite amateka hano i Goma. Ubu rero abakunzi b'umupira w'amaguru rwose barasabwa kuza kwitabira ari benshi, gushyigikira amakipe yabo no kugaragaza ko siporo ishobora kuba nk'umusemburo w'impinduka nziza muri rubanda. Aya marushanwa yateguwe n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bwashyizweho na M23 nyuma y'uko yigaruriye agace iki gice kuva mu ntara muri Mutarama uyu mwaka wa 2025. uri gufana iyihe? Mubwire ko ari iyihe nazizi. Ndi gufana FC Goma. FC Goma. Tuzanabatangariza rezilita. Tuzagenda dukurikirana ese aya marushanwa za meza ko byanze bikunze hari ubutumwa buzagenda butangirwa ku bibuga k'umuntu na marushanwa ni tournoi de la paix. Birumvikana ko ubutumwa buzagenda butangwa n'abayobozi ba M23, ubutumwa bw'ingenzi cyane tuzagenda tufasha abantu bacu kumenya ngo niki cyatangajwe niki cyavuzwe. Yego hanyuma yitwa Tshisekedi ati rwose ngiye ngomba gufata indabo nkashyira Kayikwamba wanjye. Byari bimeze bite bwana Nsanzimfura? Ashyira Kayikwamba, yego, ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye indabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Kayikwamba Wagner nk'uburyo bwo kumushimira. Tshisekedi yatunguranye, urumva? Yego. Aha Kayikwamba izi ndabo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'iki gihugu mu biro bye hariya i Kinshasa. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi yashimiye bikomeye cyane icyo yise intambwe ifatika igihugu cye kimaze gutera ku ruhando rwa diplomasi mpuzamahanga bigizwemo uruhare na Kayikwamba, by'umwihariko yigeze zishyira Christophe Rutundura. Aha rero niho bavuze ko Tshisekedi ashobora kuba ari n'indaya. Niho wumva ko bafite ukuri. Rutundura rwabaga rugeze hagati ye na Dr Vincent Biruta. Ni Vincent Karega? Vincent Biruta wari uhagarariye u Rwanda. Yego. Yego. Rero reba Kayikwamba, reba ibiganiro byagiye bipfa i Rwanda. Magingo anga Tshisekedi avuga ko Kayikwamba yego ngo yagaragaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhando mpuzamahanga mu rwego rw'umutekano. Yarayivuganiye. Yego, ngo mu mutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse no mu bitero bya diplomasi byakozwe mu guhashya igitero cy'u Rwanda. Yego. Yavuze ko amabwiriza ngo yaratanzwe ngo kandi yanatanze umusaruro, ngo ati kandi umusaruro uboneka. Mbere yo kugaragaza ko Kayikwamba ngo ari umuntu w'intwari cyane, yego, Tshisekedi yahise abanza mu kubita indabo. Urumva? Yego, ati rwose akirura intwari. Nyuma y'igihe uyu mugore ariko ngo ujye ushimira umuntu akiriho, ufite icyo umushimira rwose umushimira. Yego. Mu gihe rero uyu mugore Kayikwamba amaze iminsi azenguruka hirya no hino ku isi atakambira amahanga ngo afatire ibihano u Rwanda. Yego. Kubera ibirego Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa M23. Ni ibirego byashyigikiwe rero n'ibihugu byiganjemo byo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo bimwe na bimwe byafatiye ibihano u Rwanda. Ari nako rero u Rwanda rwotswa igitutu mu buryo bukomeye cyane rusabwa guhagarika ubufasha ruha M23 no kuvana ingabo zaro ku butaka bwa Kongo. Yego. U Rwanda rero rwakunze kwamagana imyitwarire mibi y'ibihugu irangwa no gufata uruhande mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, aho gukemura impamvu muzi zatumye amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo abaho. Yego. Kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo navuga ko bimaze igihe bigaragara ko idashaka inzira y'ibiganiro. Binyuze rero muri Perezida Tshisekedi we avuga ko adakozwa ibyo kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo habe hagaruka amahoro, basinye n'amasezerano. Kuganira n'ibyihebe si ibyanjye. Ati sinaganira ngiye n'ibyihebe. Ati ntabwo ibyo ari ibishoboka. Nyibutsa agace M23 iherutse gufata hano muri teritwari ya Walikale. Umutwe wa M23 uri kugaragaza ko mu by'ukuri umwana burya adasya, ko ahubwo icyo akora cyangwa se ashoboye ari ukuvoma. Urumva? Hari agace kapinga kafashwe, dusubiriye article ubundi twinjire noneho mubwira ukuntu byaje kuba bigenda burya.
Yego, ni ukuvuga ngo amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu M23 na Twirwaneho bamaze gufata agace ka Pinga muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. mu buryo bwuzuye. Yego, Ntabwo ari mu buryo bwuzuye bwana Nsanzimfura. Bafashe inkengero za Pinga, ndaje ndabyinjira ndakubwira. Okay. Yego, kuva rero ku itariki 5 nibwo aba barwanyi ba M23 uyu munsi turi 8 kabiri turi 8 iminsi 3 irihiritse. nibwo Hari ibice byegereye iyo Pinga M23 ikoreramo ama operation turaje tubyinjiremo. Yego, n'abarwanyi ba M23 babohoje igice kimwe nk'uko bivuga cya Pinga harereye mu birometero bike cyane uvuye muri centre ya Walikale iri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. yego, Amakuru abyemeza aravuga ko kugeza ubu ngubu imirwano ikomeye cyane yabereye muri ibi bice bya Walikale yasize abaturage benshi bahunze. yego, Iyi Pinga rero iri muri Walikale yongeye kwisubizwa n'intare za Sarambwe nyuma y'iminsi mike bayikuyemo kubera ibiganiro byabaga hagati ya Kinshasa n'uyu mutwe wa M23 ubera i Doha muri Qatar. Ni ibiganiro amakuru avuga ko iminsi 30 ishize impande zombi zakuyeyo intumwa zayo bafata umwanzuro wo kutumvikana, niko navuga. yego. Iyi Pinga ifashwe mu gihe iminsi igera kuri 3 ishize abarwanyi ba M23 batangaje ko bagiye kuyisubiza nk'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ngo bahagabye ibitero, yego, ariko bikarangira babikubitanye. ariko byari bimaze iminsi bivugwa ko M23 yari yarashinze bimwe mu bibunda bikomeye hano mu bice bya Walikale bireba ahangaha Pinga ina deploying ingabo. Byaragaragaraga ko bari bamenye ko amahoro hari i Doha atari kuhabonekera. Yego, magingo y'anga rero kugeza ubu ngubu wa gatatu amakuru yari ahari nuko abarwanyi ba M23 kuva kwa gatatu yego bakomeje kwisuganya mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Walikale na Masisi. aha za Kalembe uzi ama deployment amaze iminsi akorerwa. Uzi za Kibati. Yego, magingo y'anga rero urugamba rwo gufata Pinga amakuru aravuga ko rushobora no kwaguka. Aba barwanyi ba M23 bewe na General Sultan Emmanuel Makenga bagakomeza kwagura ibirindiro byabo muri Walikale bagafata na centre ya Walikale na Masisi. nabyo birashoboka, ariko agace ka Kalembe ko yego nako birago kari bubi. Rero hari ubuhamya twahawe n'umwe mu barwanyi ba AFC M23 abuhereza imboni zacu zitugezaho umva ukuntu byagenze. Coalition ndetse ngo batangiye no gucika intege, ngo ntabagwakegabwaho ibitero ngo basubize, ngo bari guhita bihungira bagafunyamo bakiruka. Muri ubu butumwa twahawe ibikubiyemo ni byinshi, ariko iby'ingenzi ni uko ihuriro rirwana ku ruhande rwa guverinoma riri kumva aba ba M23 Twirwaneho babagabyaho ibitero bo batinzwa no kumva barashwe. Yego, bagakizwa n'amaguru, kibunamo amaguru. Rero uyu murwanyi utashatse ko amazina yatangazwa agahamya ko umuhate w'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta wacogoye kandi ko rwose bigaragaza ko zatsinzwe. Ati wo turwana nawe yacitse intege ntawe, ati nta n'uwo ukihaba, ati numwe, ati numwumva, ati urumva, ati ntago, ati bumva imirindi, ati bumva imirindi yacu bakiruka, ati bumva imirindi rwose bakiruka. Ati wenda naho bumva ngo yarashe ni kwa kodi ngo babaje kwiba gusa, urumva, yaza kwiba wenda nk'umwanzi akaza kwiba, hanyuma nyiri ibintu bije kwibwa yagira ngo arirwanira ukumva ngo bararashwe, kumva. Noneho uyu murwanyi avuga ko uyu yita umwanzi wabo ari we urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yacogoye mu bihe byose, ngo yarakunze kugabamo mu bice byose yakunze kugabamo ibitero, ngo yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru hose rwose yacitse intege. Ubwo rero agasobanura ko ubwo barwanyi bo muri AFC M23 bafataga iyo Pinga twavugaga yafashwe kuwa 4, ngo nta kurinda kwigeze kugaragara, nta kurinda kwigeze kugaragara cyangwa se kwihagararaho, urumva, kubera ko ngo izi ngabo zahise zihunga zirigendera, ntibyigeze hangayikisha rwose. barakubiswe kandi wibuka ko hari amaze iminsi bakiriye Lieutenant General Pacifique Masunzu hariya Walikale
ndetse n'uruzinduko rwaje rukurikira urwa Somoka kuri Evariste babasaba gukenyera bakagira gute bagakesha. None byabashoboye abahungu baranamusabye ko yaha manu wari kare akaba ariho ayoborera urugamba ariko atinya kuraswa. Beni se ho yarayo kabiri yahise asubira ikisanganye nuko ariko ndetse kandi mu mirwano yabaye hagati y'impande zombi kuri uwo munsi wo kuwa kane nyine nta mirwano yabaye ahubwo Pinga bayifashe byoroshye. Noneho kuwa gatanu nibwo bagerageje kurasana byibuze tariki 6 mu nce turi mu nkengero ya Pinga, ariko abarwanyi ba M23 ntibyabujije kwagura ibirindiro byabo. Ziriya ngabo zarakubiswe ngo zirashorerwa nta guhagarara ngo byigize ngo rwose ngo barahunze yego barihungira. Noneho kuri wa gatanu ho ngo kwari nko kuzishorera ngo zavuye mu duce turi mu nkengero za Pinga nta guhangana kubayeho pe ngo zacitse intege ku buryo bukomeye. Ubwo rero mbere y'ifatwa rya Goma na Bukavu murabizi na nyuma yabwo gato abarwanirira ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Tshisekedi nubwo bwatsindwaga urugamba ariko byibuze bahoraga ko barwanaga bashyizeho umwete bakaza kurushwa imbaraga ariko barwanye. Ariko ubu ngubu noneho ngo hari ubugwari ngo n'ibigwari byigendera ku mirongo y'urugamba. Uyu waganiraga n'imboni yacu yanatubwiye ko izi ngabo za leta n'Uvira zarindiriye ko ziraswaho zikihungira. Ati urebye na bariya bari Uvira bategereje isasu ngo bahunge. Ati na bariya bari Uvira nta kindi barimo bategereje isasu ngo bahunge kuko ngo isasu hano Uvira nirivuga kwarishane bazahunga bafunyemo. Uyu mutangabuhamya rwose cyangwa se uyu umwe mu barwanyi ba M23 bw'imboni zacu yabihuhuye. Ariko kandi kuri ubuho ibitero mu by'ukuri muri Warikare birasa nkaho byacogoye ariko bicogora. Hari amakuru mfite ahangaha y'ubutasi ahubwo ko hari uduce M23 yirukanwemo urumva yasubijwemo inyuma. Hari agace kitwa gace M23 rwose yakuwemo urumva yego. Ni umusozi witwa ngo ni Inkobe uri strategique cyane mu bya gisirikare. Uyu musozi uherereye mu murenge wa Kisimba ni mu karere muri teritwari ya Warikare nyine urumva. Ariko aha Kisimba M23 naho imaze iminsi ivuga ko ishaka kuhakuramo. Gusa byarangiye iyi Nkobe kuwa gatanu yafashwe na M23 ngo ni Nkobe yafashwe na FARDC. Yego nyuma y'imirwano ikaze ngo yabaye hagati y'impande zombi. Bikavuga ko ubwo n'amakuru atangazwa n'abaturage bahariya avuga ko ingabo za FARDC hamwe na Wazalendo bafashe imisozi ireba hejuru y'imidugudu ya Karinga na Kisone nayo ubu iri mu maboko y'ingabo za leta. Ayo makuru kandi akavuga avuga ko inyeshyamba za M23 zasubiye inyuma zigana mu gace ka Ikobo aho zikomeje kongera imbaraga mu birindiro bya Rusamambu bimaze iminsi bifashwe ndetse na Bukumbirwa guhera ku wa gatanu. Bari kwitegura ibitero simusiga, ibitero Karundura Karaha Butaka bishaka kugabuka ku birindiro bya bashaka kugaba ku birindiro by'igisirikare cya leta. Ubwo rero abayobozi bo mu rwego rw'ubuyobozi mu gace ka Onianga kari muri Warikare baravuga ko hari impungenge z'uko inyeshyamba zishobora kugota umujyi wa Pinga, bityo barasaba ingabo za leta kongera umubare w'abasirikare muri ako gace kugira ngo baburizemo ibikorwa by'iterabwoba bya AFC M23. Twitsa ko imirwano mishya nubwo umubare w'abahitanywe nayo niyo ntambara utaramenyekana yateje mwiryane n'imibereho mibi ku bantu amagana bamaze kwimuka bava mu byabo bakaba bari kubaho mu buzima butarimo ibyangombwa by'ibanze cyangwa se butarimo butuzuye mu by'ukuri ubuzima ubuzima budasengeye. Yego hanyuma yitwa Frank Diong yatanze ubutumwa bukakaye cyane nyuma y'aho intumwa ze zihuye na Joseph Kabila Kabange. Uyu Frank Diong washinze ishyaka rya MRS ubwo ni Movement Radical pour la Changement. Ubwo kabisa ubuvanze indimi cyitwa igifaransa kiragoye gusa ni Mouvement Radical pour la Changement.
pour le changement. Yego. Ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko nta guca ku ruhande ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubutumwa butanze nyuma y'aho intumwa ze zaturutse mu bihugu bitandukanye by'Uburayi na Amerika tariki ya 2 Kamena 2025 wahuye na Joseph Kabila uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019, kuri ubu uri mu mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi 2025. Uyu Diongo yagize ati aha ndi Buruseli, ati nohereje mu mujyi wa Goma intumwa za MRS, ati sinabohereje kuganira, ati si ugushyigikira ahubwo ni ugutangiza gahunda yo guca ukubiri byuzuye n'ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi. Uyu munyapolitike rero uri mu buhungiro mu Bubiligi yasobanuye ko nta ntumwa ze zanahuye n'abayobozi ba AFC M23 barimo Kone Nanga, Bertrand Bisimwa, Freddy Kanaki ndetse na General Major Sultan Emmanuel Makenga. Mu butumwa yashyize ahagaragara ndetse anashyiraho umukono, yagaragazaga ko rero ngafunze icyitwa diplomasi cyose ndetse n'umushinga ugamije gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Tshisekedi. Yavuze ko nyuma y'aho Kabila ageze mu mujyi wa Goma, ku banyekongo rero ijambo yabagejeho tariki 23 Gicurasi 2025 na mbere y'uko asesekara mu mujyi wa Goma, bagiranye ibiganiro buryo ndetse byari ibiganiro bitaziguye, bemeranya ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ngo butemewe n'amategeko ngo bakwiye kubukuraho. Yego. Ni nko kugambana. Uyu Diongo kuri gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, yego, ngizashingira ku ngingo 64 y'itegeko, ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iha abanyekongo uburenganzira bwo kuburwanya kubera ko amategeko atabwemera. Yego. Ni ukuvuga ngo itegeko rya 64 rya Kongo riravuga ko ubutegetsi buriho iyo abaturage batabwemera bafite uburenganzira bwo kubukuraho. Yego. Magingo aya rero Tshisekedi ari mu mazi abira mu buryo bukomeye cyane. Urumva abanyapolitiki batandukanye bari baranagiye mu buhungiro mu gihe cya kera, Kabila yabatinyuye, nabo batangiye kugaragaza ko bashoboye kandi bafite umusanzu batanga mu guhagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije abaturage bazo gukorera ingendo mu bihugu 21 urumva byo hirya no hino ku isi birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo cyo kimwe n'ibihugu bashyizwe mu gatebo kamwe, bashyizwe ku rwego rwa 4. Leta ya Amerika isobanura ko ibihugu biri kuri uru rwego rw'ibiteje cyane ikibazo, ikindi ikaba idafite ubushobozi bwo kuba yatabara abanyamerika babirimo mu gihe bakeneye ubufasha bwihuse. Yabwiye abaturage bayo iti aha hantu ni habi cyane, bityo mushobora kwishyira mu bibazo bikomeye mu gihe mwakwerekezayo. Ibihugu Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda birimo ibikunze kurangwamo intambara ndetse n'ibisanzwe bidacana uwaka nayo. Usibye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibindi ni Afghanistan, Belarus, Birmani, Burkina Faso, Repubulika ya Centrafrica, Haiti, Iran, Iraq, Libani, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Syria, Ukraine, Venezuela ndetse na Yemen. Ibihugu byose Amerika yabujije abaturage bayo kubigereramo uruzinduko. Yego. Tugere mu Rwanda hano gatoya, tubabwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze ibinyamakuru byabaswe no gukwirakwiza ibinyoma no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Yolande Macron yanenze ibinyamakuru byose bikomeje gusubiramo ibinyoma bigamije guharabika igihugu cy'u Rwanda n'umuyobozi wacyo
Perezida Paul Kagame. Kuva rero tariki ya 5 Kamena 2025 nibwo ibinyamakuru mpuzamahanga bitandukanye byongeye gutangaza inkuru zishinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse muri rusange mu gihugu hose. Ikinyamakuru rero nka NBC News cyo cyatangaje ko ngo cyabonye ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda RDF zikorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibi bimenyetso rero bagaragajemo abasirikare babiri ngo bashimuswe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR. Hashize imyaka igera kuri 3 igisirikare cy'u Rwanda RDF gisobanuye ko abasirikare babo batari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse magingo aya ngaya hari n'abasirikare benshi bagiye bafatirwa ku rugamba barimo uwitwa Koporo Nkundabagenzi Elise. Yego, Koporo Nkundabagenzi Elise. Yego, ndetse yego mu FDLR. Yego. N'uwitwa rero Ntwari Gadi. Ngo bashimuswe ubwo bari ku burinzi ku mupaka muri Gicurasi 2022 basaba leta ya Kongo kubarekura bwangu bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Koporo Nkundabagenzi n'uyu Peter Ntwari yego batashye muri Kamena 2022 nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Angola yari umuhuza w'u Rwanda na Kongo washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inkuru ya NBC News yagizwemo uruhare n'umunyamakuru umaze igihe kinini yibasira u Rwanda witwa Michela Ulong. Uyu rero n'umwongerezakazi yagaragaje ko ngo yishimiye umusanzu yatanze. Yego. Rero hari izindi nkuru zigera kuri 2 zasohowe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Economist. Yego. Tariki ya 5 n'iya 6 Kamena zivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umunyagitugu wigaruriye imitima y'abanyamahanga. Yego. Ndetse n'imvugo ngo isanzwe ikoreshwa n'abandi bose barwanya u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron we yashingiye rero kuri ibi byose byagiye bitangazwa n'ibi binyamakuru agaragaza ko gusubiramo ibi binyamakuru ku Rwanda no kugoreka amateka ya Perezida Paul Kagame ngo byabase ibinyamakuru mpuzamahanga ku buryo bidashobora kubona ibindi biri kuba hirya no hino ku isi. Yego, yagize ati ibi birenze urugero n'ibintu byose biri kuba ku isi kuri ubu, guhora basubiramo ibinyoma no kugoreka amateka y'u Rwanda na Paul Kagame bigaragaza ko byarenze kuzura intekerezo zabo. Ati n'ububata. Leta y'u Rwanda isobanura ko nta ngabo zayo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuko idashobora kwivanga mu makimbirane areba abanyekongo. Yagaragaje ko ibi birego biba bigamije guhishira imiyoborere mibi ya leta ya Kongo yahaye rugari imitwe nka FDLR na Wazalendo. Yasobanuye ko bitewe n'umugambi umutwe w'iterabwoba FDLR ufite wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ukaba ukomeje guhabwa ubufasha na leta ya Kinshasa, rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage muri rusange. Yego, ni Yolande Macron ukomeje kugenda anenga ibihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo nibyo biri gutiza umurindi. Yes, yitwa Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bwo mu rukiko rusesa imanza ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Ni ubwa kabiri Minisitiri Mutamba ageze imbere y'ubushinjacyaha nyuma yaho inteko ishinga amategeko ya Kongo itanze uburenganzira bwo kumukurikiranaho iki cyaha tariki 29 Gicurasi uyu mwaka, nk'uko byagenze ku ya 3 Kamena. Ku ya gatandatu Kamena nabwo yagiye mu biro by'umushinjacyaha mukuru aherekejwe n'abanyamategeko be ndetse n'abaturage benshi bamushyigikiye bagendaga basakuza aho banyuraga hose. Bitewe rero n'ako kavuyo abaturage bari bafite,
ku biro by'umushinjacyaha hoherejwe abapolisi benshi bagerageza kubatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Minisitiri Mutamba yageze mu biro by'umushinjacyaha makuru saa 7 z'amanywa n'amasaha ya Kigali saa 3 z'ijoro nibwo umushinjacyaha Sylvain Karuvila yamurekuye anahita rwose amumenyesha ko azongera kwitaba tariki ya 9 Kamena. Ubwo Minisitiri Mutamba yari imbere ya komisiyo yihariye y'inteko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zayoherejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa asaba imbabazi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuva yaba minisitiri yahuye n'imbogamizi zitandukanye kuko afitanye amakimbirane na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka utamwifuza muri guverinoma. Mutamba yari yararahiye ko atazigera ngo yitaba ubushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza kuko ngo rwose umuyobozi wabwo Firmin Mvonde adafite ububasha bwo kumuhamagaza kuko nawe akurikiranyweho kunyereza 900 by'amayero n'wa miliyoni nka miliyari y'amadolari yego ngo yaguzemo inzu mu gihugu cy'Ububiligi. Mbere akavuga ati wowe uracisha miliyoni 19 waranyereje miliyoni 900. Ariko Mutamba mbona ko ikizaba ari ukumukatira burundu. Usanga hari ibindi bamukeka. Birashoboka cyane. Yego, twambuke hakurya y'inyanja ngari naho hari amakuru menshi cyane abantu bakwiye kumenya. Yego, tuyinjiremo ariko gato hari inkuru nari mfite aha ngaha uvuga ko Kongo yongeye kwitambika u Rwanda. Urumva? Kuko hari amakuru avuga ko Imalabo muri Guinea Equatorial hari hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC yatangiye kuri wa gatanu. Ibyo bihugu byari byayitabira harimo Angola, Congo, Brazzaville na Congo Kinshasa, harimo Cameroon, harimo Gabon, harimo Chad, harimo Guinea Equatoriale, harimo Centrafrica, u Rwanda, u Burundi na Sao Tome et Principe. Yatangiye rero kuri wa gatanu tariki 7 Kamena. Mu byitezwe rero muri iyi nama cyangwa byari byitezwe hari ubuhererekanya ububasha hagati ya Guinea Equatoriale n'u Rwanda kuko niko byanagenze kuko ari rwo rutahiwe mu kuyobora uyu muryango. Gusa nubwo byagenze gutyo ariko Kongo ntibikozwe kuko yitwaje umwuka mubi ifitanye n'u Rwanda. Ibyo irabyitambika. Ku wa 4 Kamena habaye inama y'abaminisitiri avuga ko Minisitiri Lucas Abaga Nchama ushinzwe ibijyanye no kwihuza muri Guinea Equatoriale yahuje uruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo baganira ku mwuka mubi umaze igihe. Bivugwa ko kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi Kongo yashatse kwitambika ko u Rwanda rwayobora uyu muryango kugeza naho rwo ruvuze ko ngo bigenze bityo rushobora gufata umwanzuro wo kuvamo ndetse ngo na Kongo ikavuga ko yabigenza ityo. Jeune Afrique yatangaje ko atari ubwa mbere ibihugu byombi bigiranye ukutumvikana mu nama ya CEEAC. Itanga urugero ku ibaruwa yandikiwe perezida wa Comoro ariwe Azali Assoumani uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amenyesha ko rwose u Rwanda rwakumiriwe mu nama ya 22 isanzwe ya CEEAC yabaye ku itariki 25 Gashyantare 2023 i Kinshasa biturutse ku mabwiriza Perezida Tshisekedi wayoboraga umuryango muri icyo gihe yatanze. Ubu bwumvikane buke rero ngo bushobora gukoma mu nkokora izindi mbaraga z'impande zitandukanye mu gushaka gukemura ibibazo by'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Indi ngingo ikomeye yitezwe ko iza kuganirwaho muri iyi nama harimo ijyanye n'ubuyobozi bwa komisiyo ya CEEAC mu gihe manda y'itsinda riyobowe ubu izarangira tariki ya 31 Kanama. Bijyanye rero n'ihame ryo gusimburana ubuyobozi Gilberto da Piedade
Verissimo wa Angola azahererekanya ububasha n'umuntu ukomoka mu Burundi, bivugwa ko ari Albert Shingiro, minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariwe witezwe. Gusa indi myanya y'aba visi perezida hamwe n'abakomiseri batatu yo ni abantu bagenwa binyuze mu biganiro hagati y'ibihugu by'imyumuryango. Uko bihagaze ubu rero hagomba gutangwa kandidatire hagashyirwaho n'itsinda rigomba gutoranya abatsinze. Ibintu byose rero ngo bigomba kurangira mbere ya tariki 30 Kanama umwaka 2025. Yewe birumvikana cyane. Mu Burusiya byifashe bite rero? Uburusiya nabonye bwahinduye umuyonga. Umwe mu mijyi ikomeye cyane ni umujyi wa kabiri muri iki gihugu cya Ukraine. Nibura abantu bagera kuri 3 nibo bamaze gutangazwa ko bapfuye, abandi 17 barakomereka ni mu gitero gikomeye cyane cya drone y'Uburusiya yongeye kugaba ibitero muri uyu mujyi wa kabiri munini kuri witwa Kharkiv muri Ukraine. Meya rero w'uyu mujyi wo muri Ukraine witwa Ihori Trehove yavuze ko mu ijoro rishyira kuwa gatandatu Uburusiya bwarashe muri uyu mujyi bukoresheje indege za drone 48 n'ibisasu 2 bya misile hamwe n'ibisasu 4 bigendera mu kirere kure byangije bikomeye cyane iki kirere cya Ukraine. Ni ibitero byagabwe mu ijoro n'ubundi uyu Kharkiv, hano i Kharkiv nyine muri Ukraine. Rero ibi bitero byari bikubiye mu byiciro bitandukanye kuko byashwanyaguje bikomeye cyane uno mujyi. Amakuru aranavuga ko abagera kuri 6 bapfuye, 40 bagakomereka niyo mibare ihari. Uburusiya bwatangaje ko ibyo bitero byari bigamije gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare mu kwihimura ku bikorwa by'iterabwoba leta y'i Kiev yakoreye Uburusiya. Ibi bitero byabaye nyuma y'iminsi mike Ukraine igabye igitero cya drone gihambaye ku ndege z'intambara z'Uburusiya ku birindiro 4 by'igisirikare cy'Uburusiya mu gihugu cy'Uburusiya. Nibura indege za gisirikare zigera kuri 40 z'Uburusiya zarangijwe bikomeye cyane muri iki gitero cya Operation Speedwave. Yego, ni Operation Speedwave. Yego. Gusa rero inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Spider yego. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko umubare w'indege warashwe nguri muto ko Ukraine yatangaje, mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya we yavuze ko indege zarashwe zishobora gusanwa aho zitageze kuri 20, mu gihe Ukraine yavuzeyo 40. Yego. Hanyuma Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko ngo bahaye Ukraine amazina 640 y'imfungwa z'intambara bifuza ko bahererekanya, ariko iki gihugu bihanganye mu ntambara giterera agati mu ryinyo. Umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Alexander Rozorin yatangaje ko ibikorwa byo guhererekanya imfungwa z'intambara bizaba birimo no gucyura imirambo 6,000 y'abanya-Ukraine baguye ku rugamba. Itangazo basohoye tariki ya 7 Kamena rigaragaza ko Ukraine itigeze itanga igihe ihererekanywa ry'imfungwa z'intambara rizabera. Amasezerano y'impande zombi ziherutse kugirana ateganya ko bahererekanya abakomeretse, abarwaye bikomeye ndetse n'abafite imyaka iri munsi ya 25. Lieutenant General Zorin we wari mu itsinda muri ibi biganiro muri Turukiya yavuze ko ku wa gatanu bohereje imodoka zitwaye imibiri y'abasirikari 1212 bayigeza ahagomba kubera ihererekanywa, ndetse hari n'andi matsinda 4 y'imodoka ziteguye gutwara abandi, buri cyiciro kirimo abarenga 1200. Bakora ibintu byarenze ukwemera. Byoroshye n'akana gatoya cyane. Yes, ntabwo byigeze byoroha na gatoya. Hanyuma dukubita tubangura tubabwira ku bya Zelensky. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine arashinjwa kunyereza amafaranga yagenewe imiryango y'abasirikare bapfiriye mu rugamba iki gihugu n'ubundi gihanganyemo n'Uburusiya. Ngo yayeguzemo inyubako mu bihugu bitandukanye i Burayi no muri Amerika. Ubwo rero Andriy
Teryezenko wabaye umudipolomate wa Ukraine yatangaje ko Ukraine yapfushije abasirikare barenga miliyoni kandi ko imiryango iri hagati y'ibihumbi 35 na 65 ariyo yahawe amafaranga. Ati Ukraine imaze gupfusha abasirikare barenga miliyoni, nakubwira ko abapfuye bari hagati y'ibihumbi 35 na 65 nk'uko byemezwa n'amasoko atandukanye aribo bishyuriwe gusa. Teryezenko we yakomeje agira ati Zelensky akikijwe na leta ye akikijwe na leta ye bibaye amafaranga bakayakoresha mu kugura inzu mu Bufaransa, Londres na Miami. Artyom Dmytryuk wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine yagaragaje ko Zelensky adafite ubushake bwo kwakira imirambo y'abasirikare bishwe n'ingabo z'Uburusiya kuko abifitemo inyungu. Uyu witwa ngo ni Dmytryuk nawe yagaragaje ko Zelensky ari we urya amafaranga y'imiryango y'abasirikare bapfiriye ku rugamba. Ati bari gutwara amafaranga imiryango y'abishwe n'abakomeretse bagenewe. Rero Zelensky yikubira aya mafaranga arayiba. Mu gihe bivugwa ko Ukraine yapfushije abarenga miliyoni, Minisiteri y'Ingabo yo yemeza ko abasirikare b'Uburusiya bamaze gupfira ku rugamba ku tariki 24 Gashyantare mu mwaka wa 2022 kugeza ku 7 Kamena uyu mwaka barenga 995 baguye ku rugamba. benshi cyane. Yego rero umuriro watse hagati y'Uburusiya n'igihugu cy'Ubwongereza mu buryo buremereye cyane. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bwongereza yashinjije bikomeye cyane iki gihugu mu kugira uruhare mu bitero bya drone Ukraine iherutse kugaba ku ndege z'intambara z'Uburusiya. Yavuze ko rero ibi bitero ngo ari ibikorwa by'Ubwongereza bishobora no kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Ambasaderi Andrew Karerini yaburiye iki gihugu cya Ukraine ngo kiri gukomeza kwegegeza umuriro w'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Avuga ko ubutegetsi bwa Kiev bugomba kwitwararika, ati ntibutume ibintu bigera ku ntambara ya gatatu y'isi. Drone zirenga 100 za Ukraine nizo zagabye igitero gikomeye cyane mu Burusiya mu mpera z'iki cyumweru dusoje, basenya indege z'intambara nk'uko twabivugaga zigera kuri 40 z'Uburusiya. Ni mu gitero rero perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko iki gitero ngo byari ukwihimura. Ukraine yashinjije rero Ubwongereza ubwo yavugaga ko Ukraine itashoboraga kuba yari kugaba ibi bitero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo rero ngo nibaza niba Amerika ifitemo uruhare kuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarabihakanye, avuga ko kugeza amagingo ngaya iki gihugu cy'Uburusiya na Ukraine bidakwiye kuba biri mu ntambara amagingo aya, bikwiye kuba byaranyarikiye mu nzira y'ibiganiro. Nubwo Putin we yavuze ko Zelensky naticara kumeza y'ibiganiro, Putin nawe nta muntu uzigera uhamubona, nta n'umwe. Reka tubashimire cyane. Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Cyarimura. Akoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro akabuza rwose nakagaruka.